Kinongyalam jong Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP mentagasngi ka arpuway tari unay wing kilalay banya kendo yaw chairman ka Meghalaya Public Service Commission uba PR Marwan banyakren halor ka jingtungkam ya kisamla ha kajalam habakran bagila patay kubor nakaliang president ka FKJGP uba dondi khongset ulay thu ba nakaliang kinongyalam kilawan man panjing sya halor ka jingtuslam bantungkam ya kisamla ha kajalam uba khongset ulay thu ru ba nakaliang kaseng kala ajing mut ba ka MPSC ka day ban penthamay no ya kurukom trekam jongka hakabayday bat kajing pediang ya ki form jongki samla wat kam ulay thuru baka MPSC kaladon kam ya ka IT cell khnang man kam pensuk ya ki samla wat kam kiseng kila ajing modru banalor ka written test ka MPSC haba ka pelong ya ka personal interview ka ban ring atat daki video khnang balada ki samla wat kam kisngau artatien kila ban pe hi bakan long ka bakhon Yang kedua jadi Sherman kalau mengiok pan paling cepat syah yo. Te kejik mesyai mengiok na Sherman juga MPSC balai gadon kata kom suki kom tekam kejongki. Te nakal yang kejong iru ipin pau la kejong ka kadang. Keban kong ni yang ba teman bagi aplikasi segala pun pelak mentah. Kau like post live sao tu di ru komot kita tap kam lu ki aku jangon. Te kejing ong kejong i bat kejing kran mak ni kalau ma idan hang tai baka MPSC ka haban ribam ya kor kom tekam kejong ka kum kopor kejuk pementang. Ni la ong ba ka MPSC ka dong kam la kejong ka ni ka IT cell kenang mamok dan kita ke online application ini kai baro komunikasi kejuk pementang ka start ya kom tekam jong ka ni ka office ang ni. Nama manusia ya kita cukup pendai syurah form tap form yang tai kat menjit form lo kadai kadang kita kalau you kan problems di tai de nak kadang kadang ngi la kedu hi irung yang mana kalau ngapala tilong mau kat kom ka kamram la bensyat de pi kum ki Sherman like secretary bagi member jang PSC de semua ban fulfill kham kloi ma kat kom ka ta ka expectation jang ki khon samla ni jadi kandidat ki apply. Jadi kadang kadang ini yang mana kadang jangki mentai ki persiang ni kapala ban state ni kam kena makan lagi cuma toy yang jadi kena sama ki apply yang post fair fair. Ngila aja mut bahwa ni sutu bagi post ki apply yang ni ki post ki ham long grade 3 sanai. Te mostly ki conduct atli mau kata written test bak personal interview. Dengi yang to yang kata written test is a must but personal interview ru kena mana ka transparent ru level ka video recording kan law kena mana dak candidate is ngom kumum ru ka jing so artatien interview jong i la pension la pen pet ki video jong ki tena kali ka jong i yung kinsa shong se thap yang ka suggestion ka ba bo piang ni nam ta mara ta ka transparent ka confidence yaki nong apply kam